Makapanikal, makainip, sayang king oras at king kurudo. Pilan lamo reni kareng sa ising dareng kay katamong kabalen makaranas heavy traffic kareng nialiwang lugal keti Pampanga. Meto nga agakit dang sangkan deng eksperto ing kulang alternate route kaya nisikit-sikit langan kareng major thoroughfares deng saken. Lakwas na patse rush hour. Bawas ang diesel, bagal ng pasada, yan ang mga nangyayari sa mga sobrang traffic. Ano na yan, alas 12 na ng gabi yun, ang pag-uwi mo. So, sumusobro pa yung oras din? Oo. Kung hindi ka sa sobrang oras ngayon, hindi ka kikita. Medyo sumangit po eh. Ngayon mo, ang pokit ang papunta Market Paul, makanyan mo naman. Ang oras magigisan. Babawas yung panakita na siya. Alas makakaya ka ng diesel, wala yung sobrang ka-traffic eh. Kay Angeles City, sakit dang buntok reng magbiyahe ing Pandan Road. Apin kasi ining daralanan dareng kay Raklan papunta North Luzon Expressway. At karing balena ning Magalang at Mexico. Kaya naman deng aliwa, mas purida ng dadalan kay Abacan Dike Access Road. So, mag-start siya po yan kaya part na po ng Pampanga 3rd, kaya Pampanga 3rd District Engineering Office. Mag-start siya po, kaya kaming boundary is kaya sa Palibutad. Mag-end siya po kening Friendship Bridge with a total length of 9 kilometers. So far, kaya kaming accomplishment, siguro na kaya po king 70%. Agpaggang Engineer Arnold Ocampo ning Pampanga 3rd District Engineering Office, makasawp yung maraguling 30 kilometers sa Abacan Road Dike, kareng magbiyahe mo naman Manibat, Mexico, papuntang Clark at vice versa. Through road dike. Makapunta na lang kayong Angeles. No, so far kasi akit tamo masyado ng traffic kening Manila North Road tamo. Multi-year funding niya ing Abacan Dike Access Road at uli na ning tataluntunan ning dalan ing Abacan River. Ekonomika problema ing gobyerno king right-of-way ning mesabing istruktura. Agpang namang kang Pampanga 3rd District Dong Gonzales, double purpose siya naman ing proyekto. Masating nga yung maling Abacan kasi yung Abacan River, bago Bisayan karigking friendship. Wow. Pabaldugya yan, kiniking San Lorenzo, di ba? Mexico. So yan ating niyang masanting protective dike yan. Nung nuka rin mika dalan niya kiyang baboti. Di ba lang mo yung mega dike? Wow, Pagkalitan ng munta ka king Angeles or munta ka king Clark, dire-diretso na ka top of the dike. Kaya piling dalan nagawan tamo. So makaprotect yung dike at kaya para yung dalan kayong babo. Samantala, kinumpirma ng Ocampo na dakal na pa dapat isamas kayong MacArthur Highway o Manila North Road bang mabawas in traffic congestion. Atin pang part na dakal taong pantris na ela pa ma-widen yung kaya katamong Manila North Road. Kung lawin may kasi Manila North Road dapat 30 meters yan. But some portion na ning kening bandang San Fernando. Mostly at chulaki ang 4 lanes. In compare mo kening Angeles, although ala ko minongan deng trees, may ginalang chassis lanes din kaya katamong roads keni. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.